abatura n'abebembezi abarukweje nisoro gutorosyo rwa Kiziramfumbi Kabare mu district ya Kikube bayereka ngo butanda hangu tensia muri Bunyoro zeyongire omuri za butandezi hariho yatwira amagaraga abantu mwenda umurundo gumwe abarumu n'abasirikare ba polisi abaferira harugutoru rwa Kiziramfumbi Kabare. Nyuma yo gukora urugudo abantu baraba very excited, abantu baragira okushemererwa kwinji buyiruse piki batafa yo kona batafa yo mwenu batashoma n'ebipande by'engudo enkosa ya abantu titibashomesibwe kosa umuhanda kurunji ba boda boda n'ekindi company drivers nabo bine out speed ha muhanda hanuya nibo bamwe bakozinga obutandwa ha ubenja ha muhanda abaguzire biruka tibegeshe ekindi tibatwegesheje itwe abataka abaha muhanda kuri watukozereki tukamanya kanuka kumanyishaki kuri ko kumanyishaki Wabiro Archbishop w'ekanisa ya Uganda His Grace Stanley Ntagari yagamba ngo inguto ziresire hentunguka bitungu abantu bine kwegendesereza bari kubandi nahangudenzi bakora speed yamane bavuga speed kandi bavuga speed abari kandi twinemu n'ibikwishu ho imashuga ibikwishu binje birore byabo nibane bigenda ubundi ushanga zabatomera bafa mboye n'abantu bibabegesa konka abantu yaba ari haciruka atari kufayo mboye ntuyenda ngo umuntu ayirinda amagarage bameze tina kizibu nko muringo gukwerinda kwengera kwa butandu company ya China Rail 7 Group erukore nguteza kuri two oil roads yageraho umushomo ayishomero ya God Provides Nasaran Primary School mu rubutimba umugombora ya Kiziramfumbi. That number 1 to be very safe, always move on the right hand side. Is that clear? Yes. Number 2, children be good, have discipline. Never pray from the road because you get knocked by motorcycles, bodabodas, and you die. Ubutandu naziretwe nshonga nyinji ntugeza aho mu mugwitu nka timu yite ya safety naci kushomesa abantu ngeza kushomesa abantu kugira ngo behare butandu abo kwanto manyangu nchemera amayitu munonge jiro mu kushomesa aba bodaboda abantu aba baburije abantu bakorosinge mahanda kugeza aho kubegesa ibipande tukuteko mu mahanda kugira ngo bagezeho kwerinda butandu. Report ya polisi nereka ngo abantu 13 nabo bari kutunga butandu burizobo mu ihanga omakura gandi omunyishengero mwine mpaka shabira abatura abanyakayojo omuri Mbara South kureka kugumana batwariza kuba bashaho babo abari hariza health center z'ebyaro ariko gambe ibi nubwo abari yamukoro gukohereza ya ambulance ya tukutuku hirwaro ya Nyakayozo Health Center 4, especially those nurses and doctors in rural hospitals nababatine bikosa nababatine mbazi ubundi mbajuma mbajya mu bibe mbazi esente embere iba kwa barumu riyare mbatero mu ngaro kukeza mwatugikiza umuza kugambara babire bataro abamutima mwayeretire biso hatari mugamba obwe mwenda gwe ntwisha ko bishemeza tubahama shanyarazi ko kamukubembanya program za government kandi musextins ko katutaro konkechera nyenda fando kimanye honorable ngo hakaba mwisho by'abataka nabo ino bakurete biso. Irwaro ya Nyakayozo Health Center 4 niragurira abantu abarukurwa mu wadi z'umukaga kandi baruho nibombeka hecombeko ekiramareho billion mu sente za Uganda gasha kwamburuza noga bakatoto na Nelson Tuniyamuhimbusi.